Hadin kajing pendep jong ki khun samla ki badon syabar ka jela Meghalaya ban register yalade baki de ki basa syabar ka jela menta kasngi na kaliang jong ki bor sarkar ki lala ban penpo ye ki khun samla ki batre bat kumjuru ki bapule ki badon sya ka jela Gujarat ha kajing ye kendu bat ki nonglum kubor kine ki balawan poi menta kasngi ki la penpau ya kajing kublai bat kajing sungu ya ka sarkar jong ka jela Gujarat bat kumjuru ya ka sarkar jong ka jela Meghalaya. Watla kaladon kajing bat kajing deko ki bahang ne hangtai Henry kine ki khun samla ki balawan poi menta kasngi ki lapan pau ya kajing kublai bat kajing songu katkum kajing ethu jong kine ki balawan poi menta kasngi ki dangdon shibun ba ki wipat ki badang don bat ki badang sa ha kate gejela menta kasngi ki khun samla ki balawan poi na kate gejela Gujarat ki don hadu kumba arspa lai pusan ngut kat hadu balapan mi ya kine ka khubor omsem don ki bara ya kunyang jingpang coronavirus Henry ban pentikna na kabanta kajing singan jong ki pajba kine ki balawan phai menta kasngi ken haban song quarantine ha ki jaka ki balapan kre da ki shnong na kabanta ki khat sausngi ngade Sharon Rose Pamshong basong ha peps im ne akhman akumer te ngapule shate sha Gandhinagar ha Gujarat but ngamsungla aklem da aingo mo yo blending kong ba ula penyo ing kamet ka khya ha do menta ki arbnai ngiklem dan kano kajingpang dan yang iklim dan kano kajing eru wat hapadeng kajing shong kajongi shate shari nongwe tenga aingu ru ya ka government of Meghalaya bakala yale un penyo ingi kilat pengin penpoi biang shayeng shisem jongi menta kala penbiang nado kajing wan kajongi nado kabam kadi ke baro ka safety kajongi hapa bus hapa train ru bal menta ru kumjo te kumjo ru ngai ngu ya ka government of Gujarat bakala penbiang ni ke baro ki transportation sho bangin poi hapo train ru kila pendep ya ka jingle screening jungi nang taki wan showing in na yeng ru om tang baki penbeng ya ka boss ni ki wan showing in na yeng ru te ka jing ka bangitan ha train kalong dan ke to ga ni mit ka bangi klem yo bam ngatharai ki ong ba ka ki dan ki pat ki sarkar ki bakhlem ya dan ktilem henry te ka jing penya joka ngaso ka biang hi bat mentangi apang ne nak betaka rapid test te ngatrai ka nga aingo e ka government jong bat ka government of Gujarat bat kumjur government of Meghalaya baka yarap ingi bangin tempoy siya ye ngide ginong Meghalaya ngiwan po Gujarat and then ngiwan kumbasis pa kandai pulsan ngut and then nga kwa ban ai kublay ka government jong Gujarat bakla lebha I mean kala kait yang ina du bang imi nang he kilap ndiang ingi ka bus schedule station and then nang tu na railway station ru nga ai kublay ka government jong ka sarkar jong imo Meghalaya kla lebha hamtam MPP dinwe iba pinchngai iba he keep in touch nila ifon be yang aman kapor men step men meet kelong kumno bio bam kumno and then ilong ila arab shibun kenyang iru and then hadung ina poi niru idang ong pilai abyang ka bami ai di ngatai itu ri ide naka NPP party trai and then ila le bhai kitu ki party yang niru and then ka kiwe party ru ki le bha di tang kita hi and then ngisia face issue khndiat hapo ka train bang mio bha ka bam mio tang ki biscuit di don katu kan ni ki ong ilaya tangan kila sia shong tuma hadu na poi tim le ngilaya yo hi ka bam tamang ilaya poi subat ni pun kijinge ni kendu nadu mastang ka lockdown ma ka jaka trai jungiru kala khang lo te gitu ki try malik ko ki phalish nong lo jani ki phami na nak te jaka tengi lai sa ai mong ya nama kala ka dan kali dan ai te ta nisong kubor ba ka sarkar kala pelai ya gitu ka register tengi ngela da register ya gitu tengi show up untuk mo karena si tayo artayo to ngila up te tang lebih kubor ba ka train kan 1% kan dan minta kan ngila su ayun te ban ni aja kasya asa jungi te ban ong ban mundan bal libu ban libu yang isa ta Catherine handring sipun bor yo tamalik libu ban yang ang ta dala poi ni sa ta sepo Boroda tika badan stasiun train ang ta i siap yang skani apo news sama komplek sport komplek stadium ta te ang ta dala dep te ki kanong ni aingu mo ya katu sarkar Gujarat ro ala pembiang dan ini kabam dan ini makan dan untuk korban Indonesia Maria Bon ki beri untuk
ki Manipur ki Nagaland yang toma Sikkim ayo next lang to baro te por bangiwan nanti kentur ngiyo hi kentur ke sarkar ka kandang dan ngi kau biskuit apa gane jingga nanti tren ngiyo tangkum tahi